Just le thangu de la chanang ge ngor chnang ge Naming Tinji Mingyu Lada Sonamling Git and the Vice Captain Chichade. okay mingula dani kiran so gi thanda ba do match tham ta match sum che sa che ten la thring gi the last thama di resha tani ta thring di charan so gi match dila shiraz kebar show mi do ina ranking wise la kebar show do tani thring gi chashi di da ani tactic di khandi ro china The Daring Chashizana, Daring Mesh Keda Chumburina, and the Gachum the Maranzo, Kecha did the quarter final the Chadura. The Dande game the Zirina, Kecha the Anzo no much house, Chella Gora, the quarter final. Mix it with the tani charan so gi de fan mango jillesha ten de la ke chikaji jillalona the Sangma one in Tapane, Tim Sangma substitute, Sangma Tujana, she, Sangma de Capture support Chigala, someone in Peko Junzo, Lada in the town wouldn't live there. So to meet Chipato, I say, supporting a Lamde, Kodi, Page, and a Korina, capture payments, Akonanjo, someone in Tawan Tujana Shay. Lazumingila Tujana, all the best. Thank you. Diggling, Captain. Okay, tinzla test le. Ta during the match the Charanso group gi the last match roji recha. Teni ta Charanso gi match dila ta kala ore ranking wise la kebar show do. Teni tringi formation di khande roji na. The formation rangja and the 4-3-3. Okay, 4-3-3 che any injuries? Injury player Shinga Australia. This the last match the Kapu chungsa this year. Nikali gente. Last tinzla. Teni ta Charanso gi digling ni mi mango ji simsega pecha. Teni dela chikaji laptuna. Digiling ma sama tujena and gyabgyo mutun na tujena. Okay, all the best tinzla. Samal test delay. Three mati bagi match tangbo di chadi gore. Pool A ki match thama di chadi gore. To kauche dinge di digiling ruga ta jangu che dinge di lada sonamling ruga ni chadi gore. Tiringi person Kambogi, some of the go to Tasung, Tedum Sumupa Tamalia, Yetaming Tiringi, Testile Shui. Team Sudash Torina, Kronsogi, Pulna, Three. Top chagi Kevin di Ragres Samudu Jam Chemo Tende Sergi Tamagi Krini Dumbadi Teni Sadugi Ninduba Chadigore Tudung Jangu Chodingidi Lada Sonam Ning Rugadang Tudung Kabu Chodingidi Digiling Rugani Chadigir Katanda Tumo go to Tasum. Pool A match, league match, Tamat Sadi Gore. Tudung Kabu Choding at the Diggling Ruga.
La thanda ball. Nya disha. Pass chuni chini. Tsenangdo. Oh, number chupshi. Tickling ruga. Pass number chukchik. Number Guba. Number Tunju Tendun. Pass pe amutsen angudo pass chuju. Ball tigulu ruga lapa la thandai. Do number Shiva. Number Chupshi. Number Chupshi. Number Dumba. Number Guba. Number Dumba. Pass through just pay what's an do digging Rugage. Number Kepa. Offside. Tringi center referee Rohit Pandey. First, the second assistant referee, Mr. Lalit Singh, Mr. Vishal. Fourth, referee, Mr. Anil Chadidu. Three need the buggy. Sete Tambud Chadigo. The cow, the Tunkau Cheding the Diggling Rugada. The Jangu Cheding the Lada Sonamling Rugani Chadigo. Throw in. Throw in, Diggling Ruga, Namshi, Pe Sangma Yaputu, Diggling the Lada Ruga Nilia, Japchopa Mambuchi Pesh Adri, Choda Khan, Samalia Testele, Sosu Rugalia, Japchonanga Pevala, to the chest UAE. Solomon Ruga. Ball. Team Nija Tanda. Pass to Hansa Abutselek Lada Solomon Ruga ball. Long kick. Cook up. Number 2 ball Lada Solomon. Foul. Free kick. Diggling Ruga. On the Shua Nashire and Jabjopa, Choda Khan, Manguch Pesha, Team Nijalia, Sonamling Rugada, Diggling Rugalia, Jabjopa Pema Pesha, Tirini, Dumbagi, Apul match, Tamat Chadigore, Suraj Tovina, Ani Kranso, Pulgi. Ang Thambut Chadugore Coach Atul Sud Diggling Ruga Throw in Lada Solamni Rugal Tanda Ruga Nija. Oh, Sonamling Ruga. Ruga Nija Tanda Yaputsenangidu. Namshigi Hansa Yabudu. Nimatsau Tendesha. The Dindu Cesa the Deradun Clement down, La Cha the Gure,
Tedong sitting in Facebook live Tibet TV ni tenangyore team nija kondshuwa na shire pass churu chepe amutsana ngudo Digling FC number level throw in lada sonamling ruga foul ani Trini Duba की पुल ए की मैच थमत शादी को रे तदा चने बानी दी लादा सोनमलिंग रुगा ना दिगलिंग रुगा नी थर्ड से नंगे रे अनि दिनी या शेबा जमगे नगे रोपा सोनम चुला की शेबा जनंगे रे Lenga na batsangolo la kam sang shwei nin dumba gi cheren thangbo di dili ruka da sonamling ada ruka chi gi pala sa di do thanda bo do tumde di lego to si Sonamling ruka gi offside shashati offside Sonamling ruka gi defense number 4 captain gi pemesi clearance pemesi yago save langso
singe lenge na bachola Japan ki Mingsu Angdan ma shubaina Rohit Pandey center referee sha Lalit Singh Vishal mama gorawa pimse abukaso Delhi FC ki keeper ki halewe abukaso ani fourth referee Anil ada digiling gi ruga gi halewe abukayo na gido Dumba ge zedin thangbo di digiling ruga da sonam ling shija ruga ni bar cha de ye Sonam ling ruga gi tutu ang gubai gi golu na so with the Diggling FC at the jersey number 11. A throw ball in. It's not Sonam Ling FC. Going on. Digiling ruga goal lego ani Sonam Ling shija goal chik dusa diye anda Sonam Ling shija ki tudu ang gubagi tapsi yakuna so cross shell tapsi yaku cheste ine juk maso throw in at Sonam Ling shija throw in chadigudu
크로스. 손흥민 시작이 디펜스 기ペ메시 클리어런스 하고 지송 거기. Corner kick. Digiling FC corner kick. Digiling FC la corner kick jira sonta di corner suke bini tu de tegi. Corner kick lancar shot. Digiling juga ki tudu ang tumba di tinsi ki corner kick shot siya. Lusong gol ke hal lewe yapo lusong digiling rugagi tutu ang chukji ki pemisik gol ning jibo luna so kanta botu gol chik da chik sa diye
number 7. A good pass. It's offside. Digiling ruka offside chana sha. Jepangi Shuken son di Sonam Ling Shijagi Chetemba offside la shusha. Sonamling Shijagi defense number 2 kule shugen nagido kare pemesi agutin gido. This with the Digiling FC jersey number 8 up close. Okay, yes, good chance. It's again offside. Sonamling Shijagi yang offside chadisha. Throw ball, Digiling FC Larisha, Digiling FC.
dus riba da yalang re che te Messi gi yakure sangje Trin sede ma digiling ruga na sonam ling sha ruga ni sangje ngo ni Messi yakutse nang do sumut sangma kale ge bu do ijalo so ijalo kale ge bu Messi yakut thanda ball di digiling FC la ko do digiling FC is a danger ball. Again is a throw ball. Sonamling Shijala throw ball raso. Sebangi Shukenso throw in the Diggling FC lare.
Tenen Tangbo Degi Central Referee Mr. Rohit Ray, two assessment referee Mr. Lalit and Mr. Vishal, fourth referee Anil, number sheet Ray. Digi Tanda Bodu Jumje di goal chick the chicky and passing Chason passing.
닌 dumba기 지른 당보디 퍼센트를 지른 고수 손쯤 지금이 디글링 루가다 소남링 시자 루가니 나바니 절로 빼면서 야구 되는 것도 스피가 태와나 파주 건다 슈에다 야랑레제 소파도 빼면서 야구도
대동 승에 랭게나 바솔라 제단계 보게 수들 버리 망고 수자샤야레 안 디게 카시 캡타다 인데데 니 디나 진다 지셈 이사두기 진다 랭게나 바솔라 니 토치나 슈에 이 버리자 랭게나 바창몰라 토치나 슈에
시절라 슈이낭에디 두두 항아밭 레샤 수람링 시작에 두고 앙추도 디기 뱀메시 야구 클리어시 소 뱀메시 야구 카송이다 셴바데는 디 컨트롤 어택 날 셴서 차소
Sonamling 시작이 디펜스 기페미스 클리어 하고 난 게도 대만 이제 페미스 하고 세나 게도 Siswa patu dabana patu na watu ste da nilanga su kanso sangje pe mesi ya kudu sunum ling shija da diling shija ki ten game ngune ko pe mesi sangma ya kutsena kidu diling juga ki tanda tudo number tumba di tenzi shugore kona diling ruba ki captain re
Sonamling 시작이 볼이 손남ling 시작하는 것도 이 throw in래 제방기 쉬게 것도 쉬게 내가 암질 앞에 쉬기도 잉슈나 라우트 판데라 쉬게 난기도 kalem 시잖아 가을은 벌 치지 시다 까마숨 쓰고 도차리도 남시 빼면서 기우도 이마 차오 매겨 남시 빼면서 기우도 아니 어린 상물로 빼면서 겹겨야 혼난 것도 Sonamling rugaila pemesi yakutsena nge do sonamling rugata thana shingi tigling rugat namba nichalo pemesi yakutsena nge do di direct gig di shina chaupe re shina chaupe cha de re sonamling shijala
Sri Lanka di digiling rugagi tudung ang duba diri sha stinzi kona halebe yaku Sri Lanka de sequence corner ki digiling la bodu tadi sunam ning sijala back kick raso goal kick sunam ning sijagi goal pass tapsi pe mesi aguna so throw in Diggling FC. Diggling FC la corner kick raso.
제대 봐 이제 뱀메시하고도 바주 투스케나 저걸로지 야랑레지 지기도 뱀메시하고 그래. 다 두주저야 라카마직 마심도 지리 타임 카마직 됐어. Outside there. Oh, they crossing payments here. And the ball is with Diggling FC. It's throw in Sonam Shija. yin dimbagi cheten thangpo di chenangi digiling rugata sonamling ladash rugani bala chadi yore nijagi halwe yabu pena ki do pemese kauchu digiling rugata sonamling shija rugani bala chadi ye ankurani ki jungje di chikda chikpa yi sonamling lada rugata digiling rugata nabani jumo chetan ba pemesi yabu chena so to scan pa ya zulangare je so but the game of spirit so de and chet khani ki today ma shu ba na ni jelo goal chik du sa de ye
Xueyi. The man of the match is Digiling United Bank jersey number 11. Dream Chete Magi, man of the match, the Diggling Rugagi. Tutu ang Chuchi la raso, Frank, goal, long goal, didn't you much luna, so I'm not something you see or the Frara.